The church is one, holy, apostolic, Catholic. Hei hi mu thei lo ko ran chu pakhat thiang lim tir huap zo ani e ti in theological college kan zira mi te po kan zir tir vele chong thina mu thei ko ran ero hi chu na satakin tender in a om reformation kha kan heteu anga ke ni protestant ho tan chuan siam that na hun ani a roman catholic tan ero chuanin ko ran in pum khat na top na the end of church unity anti ve thungani kan soidan ain anglo khop mai mizoram ko ran kan han thir thuak thua kanga aziak tuin min han thir puyang khan reverend F.W. Savitz kha spelling te kha ala sualnian nuana kan nu kha thu vea ala soi sel pele donani kha Reverend J.H. Lorraine to Arthington Aborigines Mission tir in nisom pakhat January sangkhat zakwa somriat palia sairang anlo thenga Mizoram hian Arthington Aborigines Mission angkhan sap upale pubuanga kha omchun zom zel selachuan Mizo Christian ko ran emo Isua Krista ko ran emo ading ma na amai ro chu anni ankian ma tang khanen denominational missionary anno thengta a foreign mission of the Welsh Presbyterian Church emo Presbyterian Church of Wales emo amade peichuan Calvinistic Methodist Church anti a chumi te chuan missionary an ron tira ti chuan Baptist Missionary Society na ron tir vele a ti chuan Lakher Pioneer Mission an lo lu ta denominational ko ran an ron phun tran ta ani ti chuan Mizoram ko ran kan nei kan hia sa vek lian le lar deuh te chu Presbyterian Church of India 1897 Baptist Church of Mizoram 1903 Evangelical Church of Maraland the Salvation Army Roman Catholic Church in Mizoram Seventh-day Adventist United Pentecostal Church of Mizoram Fundamental Baptist Church Lairam Isua Baptist ko ran alo omta a adang neu ala tam mai ma se heng hi ka handa chuak ve mai ani ti chuan phe kan zirlai bu sai tu hianen ko ran in pum khat na hi Baptist ko ran chunga in pum khat na inter church union le interdenominational unity Paul dang ne na union po asoi kai deuh thua ka amai ro chu asoi min zirtir tum lian zo ka chu Baptist ko ran huang chunga in pum khat na ani a chuta kan harsat na aron tarlan te chu area rilru atia hei hi asoi thia mangreng hle mai long tai rilru dang deu aizol rilru dang deu tui changral rilru dang deu khothang rilru dang deu interest sang kan nei theu mai kan ngai tua dan sang akha kan ko ranin pum khat na dal tu ni lo sela ati hausa tu ni zok sela ati ani tin organic centralized church kan ni awangin assembly thurel poisak lo te hi out halovani chutiani lo chon kan mu mal ngai lawang
kan ro rel na sang berin arel hi chu za ila pom tlang ila apoi mo ani atile a hei hi kan soi war tan theu ani ya tin ko ran kalphung poisak lo na hi athalo vani atile ani baptisin ti dan phung kan ne ya Mizoram baptis ko ranin ti dan phung kan ne le a kan thil ti dan phung kan tradition hi za angai ta tani hetiang ko nga hian Roman Catholic hi an enton tak em an tradition thil lo ti than da na kha an ngai poimo em zelani ti chuan khatiang anga kanin pum khat tha thei do wani chuan ra thalo deuh mai a hing chuak thina in pum khat lo na ra chua te chu khotlang nuna in pum khat lo na a siamani atia a kadu ai ma ina la soi war lova politika party rang rang kan om te hi chu kal thel zunga ko rana hanin then fu to lak lo hian chuanen chol ni tin hianen kanin remind non le a kanin then chiang ri awa chu chuan khotlang nun thu deuh mai hian a khoi a chu chuanin politika po hui po na te in pum khat lo na te po a siama tin mission na chan chin tha hil na kan tho na te hle hianen ko khan hi ati buai nghe ni sap trong kan ho le tiang ati paralyze ati zing zo thian tu wangin e apoi mani tin ring lo tu te mit bua Christian te mel ati moilo hey taki India rama kan unau ring lo tu te na min challenge na ni a khoi pol nge zom tur po ka hello inin then na salutuk te min ti a ten ko ran mi pakhat chunga po in rem lo na lein hir mo na hian ati mel hem tho mai ko ran ati mel chia ani in pum khat lo na hi pathian thu kal ani pathian thu chuan in pum khat turin min du ani Bible chang kan chiar ta ka te khan kan tar lan to kha ti chuan in pum khat na lam kan han hoi don hianen William Carey dream sang khat zariat som dai kha ka han puat vele deu kher du a William Carey khan khovel pum puya chan chin thahil kha baden a aneya hetiang anga mission society rang ranga kanin tender new never denomination rang in ma kan lani chuan khovel hi kan evangelize don lo chu wangin mission organization rang te hi e ikal khomang u ti en sangkha zariat som a khanin Cape Town na South Africa a in hu khom arot to ani ma se alho ting chia lo khatianga William Carrian avi makha kum zamwal aliam to nu a World Missionary Conference kha Edinburgh a UK a England a an ko ta chau ani e lalparing tu ten vision an nei ti du an nei hi ahun alo theng ve mai zelani ti hei hian min sir ti chiang khop mai ti chuanen khami World Missionary Conference atang khanen a standing committee kha akal ta zela ti chuan kum sangkha zakwa somli le pariat a Amsterdam an hanin hu khom le me chuanen World Council of Churches an din ta nge a chu chuan in pum khatna lam kha thu pui bera aneya aboi pui ta maya voini theng hian model rang te atir lama chuan organic union
Paul rang Paul kata hanin chun khom le akha an dream ani ma se ahar sajia an pu chau zela ti chuan conciliar fellowship a hetia hanin Paul khom na tur council hanin hu khom hrim mai po ki atha e an tile ta chu chau chu du tok lovin communion fellowship lalpa dokan sacrament kil za ho te communion a fellowship kan om ho thin hi Paul khata in chung thailo ma ila atha ani an tile ta ti chuan covenantal union an tia thuthung siama in pum khat dan tur siama Paula in chung khom si lova in rem na thu siama in pum khat dan te an soi ti chuan tun hun taka chuanen cooperation hi kan thei tok ani mai lo mi ti te communion hi kan thin tok ani mai lo mi ti te kha a thu an han vor lar deuh chu ani ta ani ti chuan Mizoram ko ran tan hian eng ang in pum khat na nge ni tha ang ti kadon ve thina communion in pum khat na hi ati ra kan nei sa ani abik takin Presbyterian le Baptist kha kan denomination po kan ngai tua lutuk lo chim le mar ko ran kan ti akal rea ramahan buaya silonga kan kal tha homa kanin ngei lo tula kanin then le ta tula mairo chu tun hnaya kanin palai ton le some sort of communion enga moti kong zonga in pum khat na chu kan la nei ta mairo chu hey ai hianin cooperation lama hianin ke pen taila athalo mi ti te ka ngai tua ve General Secretary kani vele khan na masabera inei don te ang kan ti zotlanga Puris Lotsa Presbyterian IO te Mara Evangelical Church IO te an ko khoma atira missionary ko ran ho deu kha kan tia kan danglam na le kan ran na te hi soi to lovin kanin an na te hi i soi du nang umiang te kan tia kan trong traya kan trap ve la ni ke po ka mi tuit la pur mai ro chu akum le aizola kan han soi le dom chu lung bang ton ang de phani khami hun khan ril ru te po ana vong ani eng wangin nge Christian te lalpa ko ran ho te hi kanin pum khat lo pathian thil tum dik taka hi archetypal church mu thei lo ko ran Krista ko ran dik taka hi kan hefu tok lo vaniang ti te ka ngai tu ve maya cooperation kan nei thei na tur hianen kan tlang tok lo vaniang kong kan song pe lo vaniang kan thin te hi chia kan do thei nep de vaniang ti te ka ngai tu thina chu wangin in thiat thiam ton in ngai dam ton atul khop mai nu pa po kanin neya kanin rem vek chuang lo chu wangin tho ho dan kong nei te hi avatha em hei hi he tun khove la kan ti thei to om chun chu ani lo mi ti te ka ngai tu ve mai ani ti chuanin enga te hian nge thok ho do ni la kan tho ho theyang ti William Carey ang deuh khanin mission and evangelism hian India ram penetrate tur tele tlan la zual zel tur te hianen kan tho ho avangai em fila kanin tir thua atang kai lem lo tran ho dan azon thei lo mi kati
กันรำ education อัจฉริมาเสียมทัตูร์เทียน education mission เทียนกันรังโฮเทียมกัติ education เฮกับวยปุยฟังเฮียนกันรำ education เชียดเสียฮิจุกะเฮจียงโฮตุมาสาเทปกระเด็มจวงโลรำบวยคานิน primary school จะสรีดอนไลค์ข้าจะทุ่มเจนโซนะอัตถาข้าตังคันยูตีกันเนี่ยกันหมูมัลจวงละวะ state กันนี่เข่งปกคันหมูมัลโมมายา quality ฮีอัตฮัลโลกูทันินมากันลากตักโลจวนตุนหุกุมสมทุมาเฮียนอัตหัดกริงจวงเฮกโล medical mission เตฮีตุนมาจวนดุรทางhospital อมาเซอร์โกนะกันเนี่ยกันลุงออยไม่รู้จูตุนโคเวล่าจวนเฮมี health mission ฮีอาลูจักอินdiverse นัสตาที่จวนเฮมีฮิเซลนั่นลำ health ซุมดอนนั่นลำพอฮีอัลโลกทำไมไอโซล่าไม่พอเฮียน private hospital ดิ้งสุดทำไมเฮียมีตีดำนะคริสตาตีดำนะกันชุนสมดานตัวเนียงโอ้กติก็หันเตกันทั้งเทเดฟังเดินกันรำมา social problem กันเหตุลังกันสอยเจ้าต่อ political problem dependency กันอินโตเดลโลนั่นแต่กันสอยต่อมานี่ล็อกวางไลนี่ตูนล็อกดาวน์นัวเฮียน HIV/AIDS เวจริยจวงอินกันเบลฮันติแต่ค่ะเฮียตันวมเล็มโลแห่งที่กันทีเลียมไม่โดนมีมานี่มากันเบมาเสจังรัวลิน concerted effort เสียมเฮียน social reform ที่กันกัลปุยเทติเตตังคมนะอัตานะมาสังตังอันใส่โฟติน action unite doctrine divide ที่อินอัตลังกัหันโกมาที่ชวนใส่หูตูร์กัหันตาร์ลังมาละกูหันรังเตอินปุ่มขัดนะขะโซกในตูรินเองที่ซองมาลักเซลชีเงนี่อังปะขัดนะปัญหาหน้าจวนเองกันหุ่นกัลโตเลตุนดินมุนฮิร์จุงเอง BCM ชุงกว่ากันอินปุ่มขัดนะที่เชตีนี่กันเทียดเตที่ใช้หูบกเตียงตีข้างข้ารุนตาร์ชัวกันนี่กะโลเม